ISTV की पाउमियंग ताबिरी बसिंग तराम नोक्सरी नसिगे मरुबा पाउदा पुवारी हाइबसी लेंगदन लेबनते मसी अकनब साफुगा लोनना सपनी अखोइना पुवारी दगी परा तंबंगमद्रगदी हन अवाब तागनी हाइना गवर्नर फोंदोखरे मियामना बोट थादबा थोनरक्तबदगी कांग्रेसना प्रोक्सी तौबदा हेना खुदोंग साखिबनी हाइना मिरेप ओरिबी ओइनाम इंदिराना फोंदोखरे अमदी मणिपुर दा तकनबी सिंह मपुंग फाना फंगदबा सी डिपार्टमेंट की विजिट लेतबननी हाइना प्रोफेसर W नबकुमारना फोंदोखरे हुई पाउ शनोन पिजरी मणिपुर की गवर्नर BK दुगलना हाइख्रे मदुदी पुवारी हाइबसी लेंगदन लेबनते मसी अकनब साफुगा लोनना सपनी अखोइना पुवारी दगी परा तंबंगम हौद्रगदी हन्ना अवाबा मायोकनगनी वाफमसिंगसी बेलिंदा मोर्सना इबा calamity and courage, a heroine of the Raz, the story of Ethel Greenwood and Manipur Habelariki, Indian subcontinent की edition Raz भवन की banquet hall द पांथो की बात चिंगलियम नवा थरम अमदा फोंदो की बनी लारिकसी लिसिंगनी निपांदा इंग्लैंड दा बुक गिल पब्लिशिंग ना हाना फोंख्रबनी अदुबु लारिकसी ब्रिटिश ना पालिंगै इन लिसिंग मसानी पान में पुद्रामा थोइदा कंगलादा थोकिबा ब्रिटिश ऑफिसर खरा हाथ खिबगे थौदोक अमदी मदुदा लेखितब ग्रीनवुड की लोनबी इथेल ग्रीनवुड ना कंदोंना नाथोकिबा हाइबना सिंगबा मणिपुर की पुवारी की याम नंबर वेब तांकक सिंगदा मपुंग ओइना इबलारिक ओइबना इमासी पब्लिकेशन ना मणिपुर अमदी इंडिया की मियाम की दमकता इंडियन एडिशन ओइना फोंगमनी लारिक फोंग के तोरमदुदा मणिपुर चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी PSE मिनिस्टर I हेमचंद्र वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर KS रतन कुमार मणिपुर की DGP शहीद अहमद CPI स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर M मसक नायरबा इब सिंह हिस्टोरियन सिंह सोशल वर्कर सिंह सीनियर एडिटर सिंह अमदे मियो क्या सरुक याकी लारिकसी की भी बेलिंदा मोर्स जेरेमी ग्रीनवुड की मसुलुपी जूडिथ अमसुंग केट मेकोलेसु सरुक याकी आरन कल्चर की कमिश्नर ओबदनतना गवर्नर के सेक्रेटरी सु ओरिबा डॉक्टर आर के निमाइना मियाम बुतराम ओपगी वारोल पीकी तोरमदुदा बेलिंदा मोर्सना लारिक सकंदोम इखिबनो हाबी मतंगदा समलमना पौदम की लोनना लारिक असदगी मतेक अमसु मियामदा पाथोकी गवर्नर BK दुगलना तोरमदुदा वांगांग बधाकी लारिक असिना क्रिस्टल सिंह वसानी पान मरफुद्रागा माथोइदा मणिपुर दा थोकिबा पुवारी की तांकक अदुगी मतंगदा मयिक सेंग वरी लीरी टेक्नोलॉजी चौखलपगी मतुगना हौजिक्ति अखोइना सुकी मतिक यांगना पाउ फाउनबा ngamle अथिंगबा उहेनबा ngamdre हौजिक्ति मालेमसी अपिप खुंगंग अमगुमना ओइरे ngасidi अखोइ मांगदा चखतकबा मतम ओइरे हाइकी The British rely mostly, if not solely, on documentation, while Manipur relying on direct performing arts, oral rendition, and as the stories have moved down in the passage of time. I hope that the documentary will bring the two people even further closer so that they can work together now as one for the common good of mankind and for common good of everyone, anywhere. This is especially so as Judith Macaulay is a descendant of Frank Greenwood, and this visit will be cathartic not only to her and her daughter, but to the descendants of those who fought against the British in 1891. I am glad that the visiting team will be joining Khongjom Day observation, where they will be witnessing the performance of Khongjom Parva, a ballad called the Battle of Khongjom. सखिबा तांग तराग तरेता पांथोकिबा इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिखलदा मियाम ननिंथिना बोट थादबा थोरक तबदगी कांग्रेस ना प्रॉक्सी तौबदा हेना खुदोंग साखिबनी हाइना मिरेप ओखिबी ओइनाम इंदिना नंगसी पाउमिसिंग द फोंदोखरे थोबालदा लेबा विंग्स कॉम्प्लेक्स द पांथोकपा पाउमिसिंग उनबदा महाना मखा तारदुना मिखलदा पॉलिटिकल पार्टी अमसुंग कैंडिडेट ओइबसिंगना मसागी एजेंट थंबंगम लोइदबा ओइरबदी मिखल थेंगबिगनु नुपिसिंगना इसागी हक पियु हाइदुना लाउदुना लेरगा नुपिदा शक्ति पिनिंद्रबदी मदुगी कानब फंगमंगम लोय मिखल मतमदा मियु क्याना मसागी हक बु योंथोलिबा सिगी मांगजबसिंग अदु मियामना फंगदौरिबदी कांग्रेसना हंदकी मिखलदुदा मियु लिसिंग हुंबुद्रारोम प्रॉक्सी तौदुना माइ पानना मोहना खिबनी निमिनिगु मतुंगदा फावबा बोट थादबगी चांग यामना निमखिबनी खंगौदुना सादा हुंबुद्रागी मथकता बोट थादबगी फिबम यौरखिबासी कांग्रेस ना यामना चाउना प्रॉक्सी तौखिबगी खुदमनी हाइकी हौजिक लेरिबा सरकार सिगा बिओगा अनि सि सेम फैमिली नि बिओ सि सरकार सिना हापनी बिओ न बोट थाददबा वोटर स्लिप म्याम सिंसी प्रॉक्सी तौननबगे दुगुम खुदोंग साबा मा हंतकी दपी मखोइना मतम जाना बोट थादबा थोपिरामबा तारगदी ngसाइगी बिओ सिंगना मतम थेंगा कांदा मखोई की मखुत लेरिबा वोटर स्लिप सी लौरगा प्रॉक्सी तौबगी खुदोंग साबसे पिरमोइदोबनी
भारत निंखा तम सही हुंफुग मंगा हेलबसु ngasi phawba manipur da thakna bi sing ning thina phangdri masi manipur sarkar gi PSED department asan ba miteng leitabani haina professor W na kumar na phongdokre ISTV news ga mahaka unaba da makhata na manipur gi khwadi maru ba imphal mayon da phawba thakna bi sing department na pi bangamdri manipur gi oina yausang matung da ising phanglaroi amadi ising gi karbar tawru singna sel loduna miyam da ising joliba asina awab saithing kaya su piri tangai phadana department na water management taw changi phongdoki Tamdasi la matamda karamba mawongda koi isingi management je tawgadage adagidi laiba urban gi population growth siga chanana kadai waida koi ising reservoir thamaugadage ka haibasi akoi sakhat thorangi paisa phanayamna thadara agasu masfomda meeting isang da badawna sahi khudingi hek sigumba ikang tha koi gi yaksang matung sajibu lamta swagi matam sida hekta manipur da ising phanganda vaibsi akoi sarkar na miyam gi yaifa thorangi mafam sida koi meeting watba aduga asan ba meeting ama leitabagi achauba khudamne si haibada haiman ba tholoi mahana makha taraduna asuguma miyam gi khudong sada basi thoktana ba PSED na honaba changi ising phangdabana maram oiduna lairaba masung ina khunbasingi samilonda awaজ thing piribasi mari lenaba singna puning changba watpadagini haiki mai phangdabagi awaba mu leiringai sida ising phangdabagi awaba si lagadi mai edodi akoi mombati kargi tawdana kharbu season na ba yare ado ising aise phanglatragadi maja thengnari ba awaba ado dagidi lairaba akoi gi lairaba orasu ina khunbo orasu lupa chahum piramba ising ki kano tanker macha mai mamanje chamnga yaurakpa adai lising ama pirambaduna lising am chamnga ka yaukhalakpasi akoi gi economy da su yam chawba chaitheng ama khangni aduna ising phangdabana miyam da piriba awabasi chaitheng ani ni ahan bada madu phangdabagi awaba maduna thogalakpa ya ba laina tinagi pot mayam amsu laigre ani su bada masina akoi gi lairba musu ina khunba aidi punna manipur state ki economy da hena khosa thon ba darka leitabada hena khosa tawhan bagi achauba awaba mani haibasi ai sigi matang da ai mot oina Inner Manipur Parliamentary Constituency gi inner gi mikhal pangthoki ba matamda andro kendra da praja singna thawai yauna masa gi apam news singda bot thadaki bani haina MLA Sam Kumar ngasi permission da phongdokre mahaki quarter da pangtok permission da unabada Sam Kumar na makha taraduna BJP Manipur Pradesh ki president te sobuna thobal khundrak pam amadi andro kendra gi polling station singda bot thadabagi chang marfudra ga manga Saat amal putra ka mga hen kiba sigi matang da report tawna na bagi hari buwa pamadu la bakthibani BJP na muhan na buat thada ba pamla basu Election Commission of India na yarabadi kari shogai balite praja na hena harawgani haki rajniti ki khutong sab lawrga oiroi dabada miyam bu chamam na ba pon na ba wangang da ba fai haki andro kendra bumba kendra sidi bharat ki democracy bi am thajaba amadi sahi manga gi mu khanbada isa gi tangai phadaba rai lei haduna sama tholak paduma kendra makhalabani shuma kendra sida democracy khangdaba BJP ngba party mana koi andro kendra ki police kharabu pajamya maran ser pa bisi tamle thibani andro kendra ki de adum election commission of India na yabi laga di report tawda adum yai report tawsi yai adum yaraga di adum report na kai pasle ta koi land di aduna election kini makta andro kendra prajasana adum hara adum yai sigumba democratic way da bangang sigi da makta nuai ta ba ai khudok sari Manipur ki praja khadi makta anta pangthok ki ba Rajya Lok Sabha da Jramon Congress bu nusina por PB ki ba praja miyam da su Jramon Congress ki cabinet committee ki chairman moina ai harau ba madi unsi ba thagat ba kai kun sari Hadak pangthoki ba MP election asida Manipur da vote karamna thadana kibagi haina hana minister oramba ais kangjam bana thadruk pacharol aman hangli miyoi kayana पैसा पियु बोट थादगी हबी वफम द लालिबा असि अफबा खुदम नते मणिपुर प्रजा की वखलोन गा भारत के भोटर ओदिबा प्रजा संघ वखलोन गा खेनबगुम तवी हैना चरोल सिना फोंदोरकली Sakotrangi thapa pakat pada राजनीति की खेनब थमदना पुन्न होनमिनब तंगाई फदे हाइना थांगोइबन केंद्र के एमएलए जो किशन फोंदोखरे सही कया सेमिदन लाकपा थांगोइबन जुनम लेकाई लंबी अमदि ड्रेन यावना तै इरम नला कया लुना न थंबदा चावना मतेंग पांगबगी दमक तमाक पोकपगी थरमदा वफम सिमाना फोंदोखिबनि थांगोइबन जुनम लेकाई डेवलपमेंट कमिटी नुसुंदुरंग से हैखाम कला सिंह मेमोरियल कम्युनिटी हॉल पांगथोपा रिसेप्शन प्रोग्राम अदुदा प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर एमजे तेज कुमार वाई मंगलेम डॉक्टर चौबा सिंह अमदि वाई प्रेमिला देवी सुथरम अदुदा सरयाकी लंदमदुगी
miyamna MLA Joy Kishanda angamba khudol piduna haraw phongdoki wanga kibasna phongdon kibada haukiba general election da Joy Kishanda bot थादद्रबा लमदम अदुगी मियोय क्याना सको थोरांगी थबक पाखतनबा हाइजरुबदा हरावना यारकपदा अंगत पपोई मखाताना सको थोरांगी थबक पाखत पिननबो फम फंगदोकी सही कया आवाज थेन नंगलबा थांगलबन जुंगम लेकाय गी लंबी अमदि इरम नला कया मपुंग फाना संबिबदा थागतकी एमएलए जुकेशनना लमदम असदा पाखलिबा सीरीज प्रोजेक्ट ना अहानबा चांगिंग ओइना केंद्र असिदा थबक हौखिबदगी खुदोंग सादबा कया मायोकनबनी मतम साना सेंबा याब लंबी अमदि कलवना सिंगबा कया असी प्रोजेक्ट असी लोइदबना निंग बथुंगदे अदुबु प्रजासिंग अमत ओइना लेमिनदुना होनबदगिदी मपुंग फाना माकी माकेदगी अंगम मतेंग पिदुना थबक पाखत खिबनी हाकी याना चौकचना ओइबा मणिपुर जिला अपुंग तमजनिहा होमबदा हामगी लेबा माय एजुकेशन अदगी कुछा तगति क्लास संसा पहामसिना हिबेबे के लमिदगी रामति वोन फलोक्सी अपुन मपुजन छेबा मत ओइबा फिबा लोपदो अपुपतनि हाइदा सिगी लेबा नती फियो ट्रेन फियो बोलनो विस आई में आगे मूवमेंट दुदा आई सपोर्ट तोनी आई तो पोजिटिव तो Facebook ta izat sokpa yaba photo thagat pagi maral siduna police custody da leidiba thobal ningombam dagi kongba lakpam dusmanta Sharma sahi taraga manga apokpa case basantabu police department amadi nupi gi imunga lowtunarga maral pina mohon abire heramasida miyamna sum aran thidok pada miyam gi mateng pangbiu haina dusmanta gi apokpi ibem sana phongduragli Manipur Press Club ta pangtuki ba pawgi mi phama madam hana makha taraduna Facebook ta thagalaliba photo asi jo laisam ko ba miyoi amagi account tagi thagalapni की मसागी फोन अमसुंग अकाउंट ता थिगलुबदा हारिबो फोटो सी थागत नत्ते हाब खंगले नुपी या पोकना थासिगे तराग मंगादा मयुम द कौदुना उनखिबा मदा नुपा मसा तरे नमहा की मसाबु तानै हाइदुना फोटो पुथोक्तुना उलखिबा लेखरे पिक्चर से खर मानै हाइदुना मराल हेक्ता सिबी बगी महत्ता असंग मराल लैरिबो मियो एदु कनानो हाइबसी मरि लेनबदा थिदोपियु महा की मसाना मराल लेरमलबदी चराक फंगबदा हराउना लौजगनी मदुना तदुना लौतुनरगा मराल पुसिनबा मोब सागत पिबा तौबिगनु हारि मागी असुमरान खंगदना खबरदा हपीरइबा अदगी मयामना सागपीरिबा मयामना तौरिबो खुदिमकसे मासे असुमरान छिगपीरबा मतुंदा आइगी इसागी मरानसे आइनी थंदा खंगदो अदु नमाई लाइसम हाइबा सिगी रुपाजीगी मागी अकाउंट सुमाइना थागले हाइदना नसीजिना होइना सखिबजिदा हाइरई अदुगी अकाउंट का कैसे थिगपीरगा मयामना सुमरामजे तौबिस प्रभु जेसुना हिंगलखिबा नुमित ईस्टर संडे यथरम गसी पृथ्वी मफम कयादा पांथोकनबगु मणिपुर दसु लेदिबा चर्च कयादा सु पांथोकनखि अगन बायुक्तगी हौना ख्रिस्तान धर्म चलिबा सिंगना मनाकनक चर्च सिंगना सतुना प्रभु जेसुगी मिंखै सक सोनबगु लोइना लाइसन तिनसन गी थरम कया पांथोकि कुकी बैप्टिस्ट चर्च इम्फाल सिंगना न्यू लंबुलेन दलैबा केबीसी सेंटर चर्च दसु थरम मसि पांथोकि थरम मरि लेना पास्टर लमकांग होबुना प्रभु जेसुना फतब सिंग माइथिबा पिरमदना नोब मपोक अमा पोलोकि नुमित असिना लाकपदा मियोबा जातिना फतब वाखलोन सिंग थादोक्तुना नुक्सी चानना अनोब पुनसी लंबिदा चटमिनरसि हाइखि एस्टर संडे हाइबसी मगना लान ngamba numitni magna khogi damakta pap adu ngambire herega mayam gi damakta aran khubom phangna ba gi damakta magna khogi damak mapun sikatuna hingat numitni dugi damakta ngasi khoi KBC Center Church lamlen nasu mayam gi mapomda ing thabagi jai phoba pawasi mayam me bopomda kuna sandok chabani mayam gi mathate store na bo pi bi oisino Kanlai Economic Development Organization Kedogi Taret Subama Pokumon Throngasi Khoraman Nupi Kathel number 2 Imoinu Ima Kathel Pangtokre Thomasita DIG Range 1 I Kemuiba DIPR Director W Rajan Deputy Labor Commissioner E Tomba IMC Executive Officer NG Utamsu Sabyaki Kedogi General Secretary E Bhorotna अखोना इसागी युमदा थबक सुबदा इकाइबा थादोकनसी इरमदम असगी मनिंग तंबा सेमिलोन अमा सेमदुना मरोम दोम लेपसबा फुरुप ओहनबदा पुनमंगना सरुप यामिनसी हाकी तोरमसगे मरी लेना हुयन पाउगी पाउमी लुखोई पोनोफमगी सोनिया अमदी एक्टर सदानंददा खुदोल पोटपिदुना पुनिंग थवकी DIG रेंज आई के मुइबाना केदोगी थोमिसिंगदा खुरामन कैथेलबु मसक खंगनबा होनबदा अचौबो थौदांग लौरी ऑर्गेनाइजेशन असगी थोमिसिंगना कैथेलदा लैरी हाइबदा मियामना अथेंगा फावबदा कैथेलदा चंगबदा कीबा पोकनदरे हारिबासी अफब खोंथांगनी इम्फाल सिटी बुलुना थमंगमदनबा IMC अमदी केदो अमदी मियाम पुन्ना होनमिनसी हाकी जगह मोइसिकेसे आई हम कन खले आई सिबे जॉइन तो वो होदगी अदो कमाइना लुना
masaisu haido nungdang da lan laganda aki ba phaude kai na hai se ki do ga lai digi adu ekoi security lai ni su aki phaude do ko ya ni ba ngam khai kan muluk na sin na ngasi ayuk Jiribam Government Higher Secondary School mawang na wakan mi pham khre khongrang sida boroi khon amadi sabughat gi lanjenar iba khunja singsu saru yaki ekoi shanti pami Jiribam gi ngam khai nga u haba placard sing thetki sarga sida si ADC Jiribam gi staff singna boroi khan khulda chatuna mafam dugi phibam sing yang slure khulda du mi amata leramdre yum sing ya mana solo laga leramki adubu khulda sida yum thugaiba mai thabagi saktam di wakide Disable sing sakti pinabagi matang da nomagi awareness program ama mayang Imphal Uchiwa awang lekai da pangthokre self help group Usiwa amadi All Manipur Handicap Persons Welfare Association na punna sinba thorom asida Uchiwa Gram Panchayat ki Pradhan Teis Premila Upa Pradhan Ais Maringsu Saruyaki Association ki President Teis Romiona Disable revenue sing atopagi mateng yauduna hingbangam nana government ki miyang sanghaningi hauzi government na phangali ba khudong saba khara asisu disable oiraba khudimangna phangba ngamdri haiki April ke tang kun gomdoi da mau sagumna khongjom degi numit chief minister Okrami Bobi amadi deputy chief minister ke khangamna thogo mithung amadi thoromapu oiduna khongjom war memorial complex khewching Manipur sakana simduna pangthomna sem sakre Sajibagi tareni pan bata kongbolai thong phat bagi thorom pangthok karba matung danga si kongbolai thong phun bagi thorom kongbo maru lengang pokpi pangaida pangthokre utra sawen sana kunung makhada sana kunung gi mai chow amadi amai bi kaya na thorom kaya galo na pangthoki ba thorom adugi matang da sana kunung gi mai chow pural mai snam apabina sei kya gi mamang digi channa duna labalam damasigi yamna maru ba thorom amani phongdoki aji pholibaji na nangi jo amani aru lairami khudam tin kang si maiba pure romba ni ne maiba pamjini ani asida mi jura mi ji power lairami aduna thawai mi khomjan mani asi ji aduna thawai mi changkon ba leba te thawai hamchan na beral ham poi da ba ojani haina ajumaina anjinga tapi mi lairam port ki phone ajumaina bio haidana arami ajugo Pakan bagi tadi, aku ini tingkah amubi tujom bidu ama lerami mana masing dah yang mai marong tu tingkah kara kanja dah ina semana kanja semana. Paurabi yai fanaharul kal mesindra nomagi oiba lem nalayang bagi kem ama Paurabi learning thau puthiba community hall da pangthokre kem asida huidrom nungoi wairi Mania School Somung Tezpur Yumpok amadi sekta dagi angang yauna mioi jamanga ga mari fulom layang bagalun heda langthak singsu lemna piki Herikono sindra metra trukta pangthok kadaba manga suba khamina se iramdam goods competition gi preliminary round ngasi mafam ohum da pangthokre masidagi khwatgi mak wangna phangba team mari final round gi damakta khangal hai meter lising manga ga som kontra wangba sakim gi gochalla Khongsan Gedoriba Kumari Woodstock School gi expedition team amathas gi tangkun ge drukta gi kanga gi lamtharagani haina Manipur Press Club ta pau gi mifam amada pang phongdokre team madubu Singedoriba school gi team leader Surendra Soraizam na phongdokibada school gi oina adventure amadi expedition team sinba se handaki asigi tharaga mari raksubani lising ani mari dagi Silong dagi Chirapunji Rameswaram dagi Mumbai amadi Ladakh ki Jankar River Expedition mamang da mai pangna pangthokre handak pangthok dorib expedition asi tangkun ga tarukta kanga dagi lamthagani haki ultimate challenge 4 haidana mingthon jaba trekking expedition am koi sinjari haribe expedition asi Sikkim gi yoksum haiba mafam sigi koina start torga koi jongri foraga koi Mount Kanchenjunga gi base camp adrigi further Koisala pass haibom pom sibok koina sanction gatabani hariba expedition asi koina ultimate challenge 4 haida swimming tholi hariba ultimate challenge 4 da punna satak taruk yoga officers ohum yauna koina date 26 April kanglagi getegi kogi honorable parliamentary secretary M Triviras na thabi gani hozuk makatana thabaki pau taminasi Hauzik thabaki pau lobisi Indo-Tibetan Border Police Force ki constable khana logudori masage sahi taragani fandagi kungamanga fawgi manungda laiba class 10 pass tobaga loinana ITI da diploma pass toba mi oigedabani hari
form pisinbagi aroba numit mege tang kungani thoina hairi SBI के प्रोबेशनरी ऑफिसर के फॉर्म लिस्टिंग मसानी फंड कुंट्रा का तरेट लौगदोरी मसा के सही कुनगमाथोदे कुंट्रा फावगी मनुंगदा लेबा ग्रेजुएट पास तौरबा कैंडिडेट सिंगना एप्रिल के तांग कुनगमंगा फावगी मनुंगदा ऑनलाइन दा दरखास्त हरकपा यागनी हारी परीक्षा सेंटर इम्फाल दा ओइगनी हारी इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर कला लौगदोरी सही त्रागनी फांदगी नि फुनिथोय फावगी मनुंगदा लेबा मियोय सिंगना जोन के तांग कुंट्रा माथोय फावगी मनुंगदा दरखास्त हरकपा यागनी हारी माई के थाक सकन लबा यूनिवर्सिटी अमदगी यामद्रबदा डिग्री पास तरबा मियोय ओइगदबनि हारी इंडियन नेवी की स्पोर्ट्स क्वाटा दा सेलर खला लौगदोरी यामद्रबदा क्लास 6 पास तबा सही तरा तरेटगी कुनगमाथोय फावगी मनुंगदा लेबा सानरुय सिंगना मेगे तांग तरे फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनि हारी अमरोमदा इंडियन नेवी की म्यूजिशियन खला लौगदोरी क्लास 10 पास तबा म्यूजिशियन अमु ओइबगी मगुन सेनबा मसागी सही तरा तरेटी कुनगमाथोय फावगी मनुंगदा लेबा मियोय सिंगना मेगे तांग तरा तरे फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनि हारी मदक्ता पनख्रेबा थबक के पाउसिंग असिगी हेन अकुप मरोल बहुप्राद लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी थबक के पाउ पिसबा ngasigiदी matang asida loijare makha taba pau amuk lobisi Nasayuk pung marirom tabadwaida ziribam gi dibong sana khongda miyoy ama gari na takpatagi sire laikhidaba miyoy adudi El Bablu sahi kuntraga manga apokpa El Kumarthon kawi CIC ziribam da postmortem torba matungda imung manungda sinakre mahakpu talam liba gari adudi fahugdre hari hauju makhatana sanabagi paulo bis सानबी पाव पिजरी प्रातुक सुबह चैलेंज कप वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की अहम मैच दा एफसी इम्फाल माई पाखरे मणिपुर वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मपाल कांगजिबुंग सिंदुना प्रातुक सुबह चैलेंज कप वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi टीम कुनगनी थुने सर यादुना इम्फाल की मपाल कांगजिबुंग हौखरे हदोपकी तुरमदा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कमिश्नर आर किनिमाई ओलंपियन पी नीलकमल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर पीएस राजेंद्रना सर थोरमपु सिंगना सर याखी टूर्नामेंट असगी ngasi अहम सानकीब मैच दा एफसी इम्फालना ATVFA थामैबन बु गोल अनि अमदा माइथीबा पीके एफसी इम्फाल की माइपापगी गोल अदु अनि सुबहात की निपुनितो सुबावदी निपुनिपान सुबा मिनिटा यु लोकेन बाबू अमदी टीएस कृष्ण नमथंगसिना संकी ATVFA के थामैबन यमतंगारब गोल अदुना अनि सुबहात की याखे मापन चप्पा मिनिटा टीएस किरणजित संकीबनी टूर्नामेंट असगी अहम मैच दा मुसा कक्सिंग अमदी रुफा लरिंकाबिगा सानगनी अनि सुबह मैच दा सिरती चांदेल अमदी बसान नंबुल मपाल सानगनी सही तरह मखागी सिंगल्स अमदी डबल्स की इंडिया की रैंक नंबर 1 ओरिबा मणिपुर की बैडमिंटन सानरवई मेराबल वांग डेनमार्क ता सथरिबा एरोस क्लब यूथ इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल अमदी डबल्स के विनर ओबंगम क्रे ngasi sanaki फाइनल मैच ता इंडिया की मोट छिंदुना सानरिबा मणिपुर की मेराबना डेनमार्क की सेबास्टियन ग्रोनबिजेंगबु पॉइंट कुनमाथोई निपाइन माइथीबा पीदुना विनर ओखिबनी डबल्स के इवेंट ता मेराबा मत इंग्लैंड की रोरी स्टोन की पार्टनर डेनमार्क के सिबोन वे मदी मैरिट स्टोल्स पु पॉइंट कुनमाथोई तरहुमदोई दे माइथीबा पीदुना चैंपियन ओबंगमकी तरे सुबा इमा सेंबालिमा स्टेट लेवल ओपन सॉकर टूर्नामेंट की मपू NYLC luang samgam matain oikre gari youth welfare association sinduna thas ke tang taruk tagi team kun gate na saru yaduna sathar ki batare suba ima changbali ma for men side state level open soccer tournament ni solution kre losin ke thom da sagol ban thonau jom leka ki GP pradhan M Memi convener OBC department ki N Nilkumar Tranipan suba sigazman ki major Razat Palap amati kuntra suba sam rifles ki major S Jiteson saru yaki tournament se ke abu match ke sana ki bata NYLC luang sangbam mataina Radhesham Academy garibu goal amasno tamaitiba piki winner oraba team da lupalasing taraga manga runners up taraba team da lupalasing tara amati best discipline team taraba juvenile tirada lupalasing amaga samanga piki ani suba Sadhu Trophy inter Yaripok Village Open football tournament team taramanga na saru yaduna sidagi ningthaunai playground Yaripok ta hokre social development union NYO IYDO amadi NCPC na sinduna pangtok ki tournament sida ani suba samna plus thobalgi commanding
Colonel D.S. Bazira, Mobet ki Project Director M.D. Salaudin Khan, Tournament Sibu, sponsor to M.D. Alamazad, Amadi Yambiam, ZP Pradhan, M.D. Sokat Alina Thorma Pusing Waki. Nasi Ahobun Mita Assam Rifles, Mine Sector, American Football Club ka exhibition match Pangtoki. Thasi kita Kungatareta, Kolkata Amadi Punida Pangtokatava, I League ki round Kungataruki match the official Onanaba AIFF na Manipur the free home as Kennedy, Rinka Hauba Sumamadi, Ice Kambakorakle. Manipur MSL Bodybuilder Association Miyang Makada, District MSL Bodybuilders Association, Bishnupur Simra, Manipur Style Mr. Safavakantes, Bishnupur District, Ona Mamalikai, Irema Community Holder Pangtoka. Thomasda, Kawudin, J.M. Lysram, Dabagi President L. Inau, Hana Thobalgi Zerio S. Tomana Thormapusing Waki, Contestants da Subjunior, Zunia Sania competition Pangtoki, Subjunia Kalupta, KBB Zim Tiragi L. Shikantan overall title Loki, Best Poser Subjunior, Pioneer Zim Thambal Kongi CS Deepak Maita Natakre. Bishnupur Softball Association Simana Kumala Park Sports Complex ta Thasigi Tang Kun Humdoi Amadi Kungamari the Pangtoka Doriba Sub Junior Thasigi Tang Kungamara the Kungatare Power Pangtoka Doriba Junior State Level Softball Championship Tas Yaning Club Unit Chingna Thasigi Tang Community Power Gimanung the application form Pishal Nanaba Kangalagli Skolangi Grass Go the Pangtoka Doriba Commonwealth Games ta India Mode Chindu South Yanaba Manipurgi Judo Shanaroi Mari Nipuni Kezinipuni Pangi Kalupta El Susila kilogram yakini thogi kalupta tes kalpana kilogram humudra amadi humudramani pa gi kalupta ais sonibala ses jina mathangshina khalakle. Table Tennis Federation of India ki meeting Makada Manipur Table Tennis Association Sinduna tha ama chathagadaba residential table tennis coaching camp Imphalda me thagi tang amadagi na kontra phaw pangtolgani campusdagi physical fitness ki performance yanglaga sanaroi kontra khangani hari Punya da mamang thagi tangkun ke teruk tapang thoki batare suba Mr. India bodybuilding competition da kilogram humudra manga ki kalupta Mr. India tarak laba nomaithem sorbo okpagi thoram ama Bishnupur jumda pangthokre nasinong magi ochiba ainga sagi pau pizari ICAR lampel party ki phangba pau gi matugina nasigi khwaidigi sakhiba si Celsius degree kuntragani thoi 10.3 oiki aduga khwaidigi inkiba sina Celsius degree 10.3 oiki Nuksiti Yawasing Manil Sang Ayupta Sada, Mudragani Pana to the Numatuna Sada Yankemari Waki, Long Chukide. Hausalos Lepatamaru Bapau, Omokana Pizari. Puari Habasi, Lengda Labanate, Masi Akan Basafu Belona Sapani, Aquina, Puari the Tamba, Namdragadi, Hanna, Wabatagani, Hana Governor of Hongokre. Niam Botada Batomar Tabaki Congress, the proxy over the Hana Kodong Saki, Hana, Midep Oribi, Onam Indirana Fondokre. Amadi Manipur da Taknarabi Sing Mapung Pana Pangdabasi Department ki Vision Laitabani Haina Professor W. Nabukumana Haikre ISTV ki Paumi Tabri Sing Amkan Kunari